Malombe nenda kukulia ikulia ringi otio maondoni ma uiti. Kwina kundu kwingi kauntini ya Kitui ona dispensary kana health centers siethitwe ite kuthukuma. Wasa kuwata governor wa kaunti ya Kitui ukekata. Nasa kuwata governor wa Kitui ni muveane kulio yu gasisia wese kwezi ya hospitali lambake nisiambe ya kuthukuma. Tuikie matakitali kuu, tuikie nurses kuu, na tuitranda wakuu. Na kulako tena sivitali siva kuwe nondo monodali tothi bewa kilomita 5 tuchaka ingi na anduma the ondo ne wetet we say they anime kuiwa nondo mai makuiwa ono matu kesa kuilia mayamba kuthukumanesa nemube Mheshimiwa MUEKE ndeni wa mondo mauiti tutambete kukuma ndeni wa nenania ni usu pena kindu kicha ndawa masipitali maindawa na uyaseka na ukathinike ya ukishema hospitali mena ndawa mwene ndo wa kaunti ya Kitui nukwenda manyai Mheshimiwa MUEKE gavana wa kaunti eno ya Kitui akaikithia ata nondo penge weno ya KEMSA yuwa ndawa niselewe na mwene ndetha esingewa ya KEMSA etha esi gavana wake aikithia ndawa nisiavika ibindele edit ndawa siselawa kuma KEMSA tuikwata ndawa tondo county government serikali ya county ya Kitui yiba KEMSA mbesa ila sitaitwe ni KEMSA na nikyo kitumi KEMSA makwasi ya tondo mwena atwiba mwikwata ndawa na twise mbesa isu siendako ku otune na maundu ma uiti twasiona kethia wina sibitali nzeo na mundu usu mwene nthi wa kawaida akwenda kuthi sibitali yesu na ndena mbesa sia kwiba twakuna wea wa mana tuina project ino ya NHIF yenda silingi mana 5 kuma kila musie andu maitu ni mwese ni mauthena ona silingi mana 5 mekwata kutwasia ta serikali ya kaunti ya Kitui kethia mandakitali ni menu kethia mwina mbesa sia ndawa kethia sibitali ni sienu na ninywe muthwete ta county government ya Kitui equipment kama machines ya sibitali mwitavia ando mebe kuka kumanda uiti nike kosi ndu isu nisio tukasenzia katu hakikishe twaswevia masibitali maitu makwithwa maseo na andu maitu no mathi kumanda uiti moka ona kethia mena mbesa andu maitu matetheke nimuvea Mheshimiwa Julius Malombe nza nocha wasa kuwata governor wa kaunti ya Kitui ukekata nika na uikithia kana kaunti no ndi nandu meona maninza nimuvea kindu chambekela nika ni kutethesia andu maitu wise kwithia teka kwetela mbua nika na matumie mbua kuvanda na kuima kwina masilanga matonya kutumia kivuchu kunyithia miunda yo na tukethiwa twina ala tumenda extension officers ma officer ma serikali ya county ala maenda mainena nandu na vile vile tuka train ya hii pharmacy wise kwithia ni CTQ kingi ngekia Sundams ena mvango wa kwikia Sundams gili ile na manana miongozanza tu kila ward na ito sports office mvango suite yare utielo ku implement kingi ngoka na mvango wa kwikia mbesa sia kuinzi yandu nza ila kwa tonza na tuitele anisia na serikali nene yetu national government nimuvea Mheshimiwa MUEKE tulikendeni wa maundu ameokonia kiwu na uimi nitwesisu ni developed na twinene uimi no nginya tukanene ya kiwu Mheshimiwa Malombe no wasekana mbua nitwesene so kamba yu akile vinda tiki yoka mbua ko yemo indi yesa kuwa mbua su ni ya Taiwan angiko mwingi ukwiwa kwe kondo ando makwiwe ni kiwu kila itina wami kauta mwene ndi
ukujenda kutwaisya uimi kana kiwu chake cha kunywa vaya musi. Mheshimiwa Mweke wasa kuata gavana wa kaunti ya Kitui na muvango wiba kwikirikana kila nyumba ni ya kuata kiwu kitheu cha kunywa na kiwu cha uimi kana irrigation. Kiwu tuna thina wa kiwu Kitui County na agenda yakwa ya mbe ni kuhakikisha ndo maitu ni makwata kiwu. Oyuni twithitwe na gavana Zeli, gavana wa Mbe Dr. Malombe na gavana wa Keli Charity Gilu. Na kiwu ni function devolved, ni function ya serikali ya county. Na tuami na thina wa kiwu Kitui County yi katikati ya Athi River na Tana River. Twithia wana kiwu andu maitu makwata kiwu. Kutuasia kila vandu vena primary school ya public county yitu ya Kitui itukatonya ndoboi. Kana andu maitu meke kwa mukasa kenda na mwaitu kuyusini kumanda kiwu. Tuasia kila location nitukenza silanga. Katu nyivye indo na tuhakikishe aimi maitu ni makwata kiwu ya irrigation manyivye mbokasio. Maundu ma ucha andu mena nza tondu mena avanda, andu mena nza tondu mena mbesa. Na tuwa empower andu maitu makwate mbesa tondu note na mbesa tutonya kumanda mbeu, tutonya kumanda fertilizer, tutonya kuiva extension worker na tutonya kuithwa na storage post harvest management ya sindu ila muvanda. Tuenda yutuambie ku empower andu maitu kuma kuno nthe ila sera sito sia UDA tukwasia bottom up katu mandhi andu maitu mbesa andu maitu meke kwikala menanza. Mheshimiwa Jonathan Mweke, ona kai Kitui ni Kenyau. Kitui kwi siendo siuma ku ta maembe na siuma kwa wingi. Ukesa kusakua ta governor wa kaunti ya Kitui weka hata nika na kuikithia aimi ala me kaunti ya Kitui kwa ngelekanio ta aimi maembe ni methi wa maifaidika na usiao wa meonda yo. Okasisi ya County Government Act Section 30 where wao governor wandikitwe vuu tawa kusoivya policies si aondo ando maitu matonya kutwa maisha mombe matao thena. Kuno Kitui tuasisi ya policies sito nesa maundu ma agriculture, maundu ma oemi. Weather yitu ya Kitui neta weather ya California. Twele tuubanda maembe na masungwa na tangerines na macadamia nuts na grapes. Lakini tuaswevya policy ka tutabi aimi maitu ne chao matonya kubanda mbe makwate mbesa kele makune biashara commercial farming na tumatethesia na oimeusu. Kwa tuasi tukoka na policy ya kusisia county ya Kitui ne chao kitonya kumea kuno kitonya otethia andu maitu katweke kubanda mbemba na mboso na siulia kututethia tubande sindu ila sitonyo bande kavano tukwate yield ila nzeo maximum yield per acre kana twekasie unit tukweka subsistence farming aitwenda kwema kana tuye siana sito sikakwata we ende twenda kwethwa na policy ya commercial farming na tukwethwa na assistance kautethio kuma serikali ya county kumandhe andu maitu markets kana tuasie itubanda ndengo na ndengo isu siyotewa na dhwa museo tumandhetwe markets na post harvestment storage na serikali yetu ya Kitui. Mheshimiwa Dr. Makau Malombe kwa katika ile noka vikia na kutuelezea ndini wa maundu ano mauimi maundu makiwu peki ndo tuita value addition ya kiuchelo kikulu ba ni munyanya wa cha kuongela lato ndini wa county na kuikita kana mwenendi wa county ya Kitui ni wethi wana mbesa mufuko kuma uimini pe uimi wanzuke kana uithia wanzuke beekeeping county ya Kitui ni zikike muno kwa kumia uki
ulawithia wa we museo muno utema ila na utongeletwe kindu. Mheshimiwa Dr. Makau Malombe wandika nthini wa ofisi usu wa Governor aimi ta ayano ma ukiwanzo kino ongelekanywa na nengane nondo ve aimi angi ma indo aimi onthe ukaikithia hata aimi ani materekana wisaithia nimethwa na mbesa mufuko kuma wimine wo nondo kwima broker moka aingi my broke etha ni meno ya beekeeping kana maundu ano ma indo na indo wisaithia muimi ati ule muvinyie. Katika uimi katika ngiligasa zisi ya dunia ila si kwa taale umuyano hii serikali ni tedhe asia haimi ila itoa subsidy kwa huu nyengo kana subsidy systems tiku usovya policy Kenya tui policy mbingi on county government yitu hii policy siwa policies namba kasi ya lulo into project na programs na tuokatwa asisi anzoki tukatedhe si andu maitu undu matonya kwanika miatu undu matonya kutwa na tuimasove pala matonyo twa nikana ukiusu processiwe na we ukikwate ukikewa ituvani kana mikeveni na wite wa kana wite wa ilobi kana tauni ila ingi na wasisi ya mosia omonze maembe mona value chain itonya kwikwa na ile ingi nitonya kwikwa indi nguimiza muno kana serikali alete kwikwatanise moko ijasia ni kie policy nombaka ili kebo itethesie pharmacy tu na kimeka training na hii matwa ona kundu kongi kula matonya kona ondo sindu isusie kawa nikana moka wise kwithiona muno meke u nimobea. Mheshimiwa Dr. Julius Makau Malombe kumana na utalo wa NND ulawekiwa mwakani wa 2019 ni wonanitie kana kauntini ya Kitui pena muika kana utalo wa muika alama tema wiani ni 55 katono kenda yulu wa yana kana kilungu cha 55.9% cha anuma muika ndini wa kaunti ino maima wiani ila ukasakuwa ta governor utona kwika ata nikana amuika ame kauntini ya Kitui makwate mawia. Nimobea nibwo siana situ ila tujita anduma muika kana youth maina mawia na nambela waweta nibwo over 55,000 maima mawia kindu chambe ngama twa makosi alama mina standard 4 form standard 80 kana form 4 na mena the university tuimatwa katika village polytechnics ila na likileta governor na the polytechnic 13 tu na nina kiingi 14 yukila ward hii polytechnic na kui course mbingi twa introduce yeku kutuka matethesia mathithuru course isu na mamina course ninaiti katika manifesto yakwa gama manzi ya miyo tio kumanenge valua wiwoka nye ila na igavana na training conductor ngilili na vai gavana onge Kenya wa training una miongweli una disi no Jonathan kana kuyi lobi ma training andu amwe na twa manenge buyangili umwe mana dhanza tuna miongwe 3 na 3 na nasio kaningu training yange ngilili ndo mengi mape tukiwe na tuisisia tumatethesie undu tutonyo matethesie sekta ya bodaboda kwa mfano ina siana miongwele na 5 ngili asunga matraini medwe na license nga matethesia wise kwithia nimeokwata bodaboda kwa thoa winzi through subsidy na ukisha kwithia na mone maende yangale kwesu na yuki ndicho tutonya kwika na tuikwatana na national government ndio wethukisia serikali ino ya Azimio ina mipango kabambe ya kutethesia youth nikana makwate skills maandikwe kana meandikemo nimobea naindi Mheshimiwa Jonathan MUEKE anthini wa mundu ma amwika
tuya kana amwika ni mwingi vandi tu ya Kenya na niwe uga Debora ba bikiana kunenga ni kiwango ndukili kana kilungu cha amwika alama tema weyani ndini wa kaunti ya Kitui yesuti Kenya yonde muvango wako kwa andu ma amwika wea uma sana sana kuma private sector Kitui kito ni kiathimiwe muno ni Ngai twanengwa uthui mwingi muno wa natural resources ukathika nziko Kitui South kwina mavya ma limestone mausoibia simiti ukathingaie ko yava kuvina kiuso mwingi north twina mavya ma limestone mausoibia simiti tukasioka tukathiti mbone Kitui South twina iron ore yosoibia suma mbusi situ sionthe obanini mheshimiwa mweke oende na kweleza kiu nitukukatone na nisenge wa uthi usu wonde kwa isu ni topic ikwetha iyoka ya uthi ula Kitui sawa vaithena ni wangulia maundu ma amwika kukwata wea nienda kumutavya undu tutonya utumia uthui witu tunengetwe ni Ngai kasi ana sito sikwate wea no tumathe investors moke tuno tumanenge environment zeo ya ukuna biashara tumanenge environment nzeo ya ukuna biashara kana moke make bano mitambo ya usoibia sindu ino kwa ngelekanyo mwaka wa 2015 Dangote ola wa Dangote cement mundu la mudhui muno mwiu dunia yitu ni wokie kono kanziko akwenda kwaka mutambo wa cement simiti kutumia limestone yitu na ale okwata ila support anenda okwata kuma serikali ya Dr. Julius Malombe na avudha athi Northern Tanzania kwaka mutambo kuu mutambo usu unoka kunenge siana situ 4,000 kila ward siana yana mandikwe kutu katumia factory situ twina mbusi siena kithangathi kwaka mutambo wa glass siana situ sio kwata wea keli ni empowerment program te kila mundu akwenda kwa this skulu kana kuna biashara oyutwe digital mabinda mama degree ni mathelie andu ala yume bawambesa mbingi muno na mathi skulu kila andu makwenda amwika ni capital ya kuambia mabiashara mo kwetu kwithwa na hustler fund kuma kitu kwetu bottom up tumandhe youth maitu capital manzishe mabiashara na tumianesa kana makune biashara makwate pesa ndana mbothi ikulio ningi ku bana Debora mheshimiwa Malombe ni wao etwa ni mheshimiwa Mweke yolo wa kusia kiwaya kukilwa mwika ni wao kueta ndini wa uneni ni wake na nundu weva sekunde 3 kendo isethia ni wa these kiu yeah Mr. Mweke na ti Dr. Mwika mwite Dr. tafadhali isi ozi doctorate ba nundu na hindi nilikaje turekebishe kula kutana hii nesa one Dagote nda lungwa ni serikali ya Kitui nitwa mu provide with the necessary support niwokietu akomana nake Dagote aumie aekie kuinzava ila serikali ya Nigeria ya senziswe wesa kwili ya Buhari niwe waumia Jonathan na wensa hivi ya aingali kwesu na yuma asia manda kuthi nikana makwati ya nisi maundu na mesioka kuunda hawa tuwani serikali itu na mining wasisia kati constitution itu chapter 5 categorize tai under national government ku serikali ya kaunti ika kila kitu thank you Mheshimiwa Jonathan Mweke twina ikundi cia kivathukanio na ila twikala nacio na andu me katikati waitu kwa ngelekanio be andu methio wa na mamutha monzu pena andu aku twikala na moku misieni na kwina andu angi me mabata me mwana na mewa me avatheka na andu ala marginalized wasa kuwata governor wa county ya Kitui ukekata nikana kuikithia andu asu ni mabikiwa ni kindu chonde kila kikuma ndini wa serikali ya county
Serikali yakwa ya katatu ya Kitui nikahakikisha nitwa devolve services sio onthe ona social services mpaka kwa village na tukwithwa na performance contracts na mathukumi ma county kana meku ya wala be enenthi ma kawaida villages ni situ sublocation situ ni makwatiania na andu maitu maundu ma uiti CHVs extension workers ma uimi mandakitali up to that level manasis twithwe twinamo katwakikishe social services ni siabika andu asu kumanthea andu maitu ala makwenda utethi social services ka counseling methwe na andu kuya mekala at the grassroots kana tubikie kila mundu twasia serikali yitu yikabagua mundu county yitu ya Kitui nitwisi twathiku ya mwingi north twanena na Tharaka masia ni marginalized vayandu menda kumatethia wathe yako ya Kitui south masia ni marginalized tondu andu menda makosa ivila na maule utethia andu ala mama kuneye kura kutwasia tukwenda kuvindwa uta na tusenzie undu tukatongo cia Kitui na kila mundu akoka Kitui kuthukuma kama kwikala kaula wikala kuno nukakwata services cia serikali ya county ya Mweke. Mheshimiwa Dr. Makau Malombe ni wewe mpango wa kana Mheshimiwa Mweke no akiana kuelezea kiloba ni kwika yulwa rasmi abade na la menga na mambo memo na ndo mapota kula muno ndini wa ndo wa hivi mpango wa kwa ndo kana ni mako no ona ndini wa serikali ya ku ndini wa kabina kana kwa serikali kwa ngaleka ni minister no myanya kulukanga ni kwa sekana ndini wa serikali ya kuwekele kana andu asu ni makonwa na ni makwata myanya na ni mewa me andu na ni makonetwe ndini wa ndo wana mene wa me ababe andu ala matema muda tukethia tutonya kwika sindu mbingi tengese maiki saidia no kwika nesa twike sindu mbingi cia umuzisha na ila na KIVILA nene kyu yuko mfano mutumia wiva eta kamwando ni umwe katika contractors ila nene ba na ndema muda amwe anda na wheelchair na yesu ni kuonania ithi twethia wa tuki include kila mundu wasia serikali ya kwa undu ya ilie na ina ando maumite Tharaka na ina minister wimite Tharaka na ina CEO wa kuma Muslim na maafisa angi na katika County Public Service Board kwa unu neka kila ndonya kwika na ningwika mbe wa undu neki nika nao ise kwithia ito mauzisha ila mekutenda tenda sionze kilungu cha 5 kana 5% cia contract ila twithia tuinenga ne Kitui tukahakikisha kana ni makwata nundu na twithia ni special category mayo compete na ndo alangi mena mamudha na nitwa matethesia na twa maukilia kuchungeka. Thank you. Mheshimiwa Dr. Julius Makau Malombe. Nitwona anake maitu makuma kundu kungi mayoswa makathi kuthauka nthi cia Ulaya na mekiteu nundu wa kwitha mombanitwe nesa kuma kula maumite va kauntini ya Kitui by stadium ona imwe ni wona andu wana mayuma Western Nyanza makoka kuthaukia county kwangelekania ta Masaku Kenyatta Stadium wasa kuwata governor wa county ya Kitui wena mubango mo kuikiria kana ni wakonia amuika serikali ni yaku kwanzia ya mathau na kuikiria kana walanyo waku wa mathau ni watwa iwenesa kido chambe kila ni kangethiwa na ministry ya maundu ma mathau na ngi andika andu matonya kuuzishia amuika katika mathau lana governor nitwambie banti ya va Kitui na ya amuika the na nundu undula ni kaasi ndu siakwa ni amina kila nyumba kakila siana ila sia katika banti su sio nje sio umite
katika constituency sionze nyanya cia Kitui na imathauka ona ila twina mathau sukulu ila cieka na ciataka thungi boys ituma cia mbesa citu county twima sponsor mairinza na kui andu maina ona teka asu maina kwa band tumatethecie na twima support na tukaendelea na support no amweta stadium niguo ninakie stadium kuma zero vaya itho kwene thie patekindu twaka municipal stadium inzuku na tweke alami ni mwisi no twithio hapo kuya mwinge ku stadium muthotomo ku stadium isu katika manifesto yakwa na itinomba kasithio hapo lakini kila sub county na kila ward tukethia na stadium siku endeshwa ni serikali ya Kitui nikanasi na imwe situ sithike muvilani na sikithika volleyball ni ona kusemba ku na uithia ni matonya kuendea nambe na mathi nambe ni ready kwithia ngema support nikana realize talents yo ni muve Mheshimiwa MUEKE thini wa maundu meokonia amwika na inengo nitwise kinengo nikiva nondo itwise andu ingi matumite inengo cio na makamigia na kwiyaka makamigia na kwithwana ona mali yo kwisela inengo ni mubango wako kukilia inengo thini wa county ya Kitui wa Twika Governor. Erastus onani nambi yewe ya usu nitana boko Twika Governor ila ingini munonie tunakwatianie na sport pesa na tuoka twatho wa uniform si andu alama kuna football mobila tuosa kila constituency team nyanya na tuo wa uniform 40 teams kila mundu jersey shorts na socks na tuwa manenge mibila kana madhimadho uke muvila matao thina na tuwa manenge uniforms isu siya uniforms zaidi ya maana thandatu tuwa matabia kila ward ni bakethiwa na bandu maukuna muvila stadium kila ward kila sub county tukwithwa na stadium ingi nenango na bano Kitui tukwekia stadium modern itonya kuthaukwa ni andu makuma Uganda, Tanzania kana Nigeria twa matabia ni tukethiwa na county football league yo sponsor wa ni serikali ya county ya MUEKE ya Kitui kana tuambie kwa kando maitu kuma team esu ya village kuambata na tukwithwa na league baka ya county league na tuamatabia andu ala makona muvila ni tukethwa na Kitui United Football Club ila tukakaba ano Kitui tukuosa inengo kuma village level kana Kitui county yithwe na team thini ya Premier League na team esu yonthe ikethwa tumandikie thini ya serikali ya Kitui they will be on the payroll of the Kitui County government where wo kukuna mobila na itokokelea inengo ingi tasia andu mawathi and other areas. Mheshimiwa Dr. Julius MALOMBE utandithia ni undu wa bata muno na utandithia ni nzia imwe ya kuikiria kana andu mena liuo wa kila muthenya wasa kuwa ta governor ukaikiria ta kana utandithia kauntini ya Kitui wa ila ni kwitha utandithia woemea kindu chambe licenses siebithagwa mbesa mbingi na kanzu kukwata altandithia kindu cha keli taoni ya Kitui pethi na wa parking serikali yaku ikavikia na kwikata ni kwithiwa wenda taoni ukayangali weli kandukani uyu malo yithi akanzu yakatheka chuma serikali yaku ya county ya Kitui ikekata kindu chambe tukasisia wiche kwithia atandithia mekumwa koti wiyulu ninaitie katika manifesto yakwa tukasisia makoti monse alamu masua tumathesi nikanambese ila masovya si muvuko sikuka kwa account ndo county ni nengo mbese ila chuma national government kwita tusita equitable share atio mbakatu vinyi atandithia nikanatu nike kila kingi ni kusisia tumatethesi withie nimekuosa mbesa sitena vei munene
ila itawa interest yensi na tuima organize ki ikundi ta cooperatives na tuimanenge utethio including kuma training na kuma tethesia yulo wa parking nibu serikali si account siethwa andu ne manathui muno ilang Malombe una KIVILA andu wengi mathui na twethwa na ngali ona twethwa na kindu kita traffic ba Kitui ko tuka ya trose nyumba ondu kuika wata ko ye lobi na kundu kula kongiona ntisianza twake nyumba ina paki na andu makaenda opaki ku na tuisovya transportation system wa paki ukicha kwithia no ulike uketethia sindu ilongo itethia nacio. Thank you. Mheshimiwa Mweke deni wa muungano mautandithia no kwithia kana deni wa kaunti ya Kitui na masoko maingi kwithia atandithia ni macienila nini beta SMEs na wisa ithia ni munyama muno kabinda kara motwa isia utandithia wo ingi mo ni madena wa muno ni kanzo serikali yako ya kaunti ya Kitui kethwa matuko kenda mwezi wa nyanya ene ndema Kitui makase ni mu batagava ukaikedia ata atandithia anini na atandithia onde nimegwa me yani na mene gwa me abini ni county kabine kala motwa isia utandithia wo nena utweka mwanu tondonia munini wa governor wa county ya Ilobi na ni mwezi county ya Ilobi ni yonene nde yitu ya Kenya na ito na adili ya mono na akonima biashara ono anini ando asu menda kusumbi wani kanjo ka license ya mbesa mbingi menda wa kwaka wa mambiashara mo kana masomedesiana kana mebe fees kana mamandeliu kana maisha mo medewe mesawa nituonie ebinda ya gavana witu Mbe Dr. Julius Malombe ando ni malunga suwa town makuka komanda ibanda si ubomolewa makuka komanda si anaisu sio longwa skulu mena thina wa fees tondo asia imoni malongi sweet town makweka mabiashara manini tuasia serikali ya MUEKE ya katatu ya county ya Kitui neka asisi ya mabiashara ano manini na kumatethia mbe atandithia su meba silingi miongo ile ya kodi ona ukosa ni atandithia monthe Kitui county silingi su miongo ile sietethia county government ya Kitui ondo tuekie Ilobi na Ilobi twakwatie makweba silingi miongo 5 twaisie hawkers monthe mekeba kodi na tukuka kwa siabano Kitui twosa KIVILA ando ama ukuna biashara no manini mekeba kodi tumande ma investors na ndumena nduka mbingi moke meve kodi tondu moni mo meve wa mausebia mbesa mbinge kumbe meka eba kodi kele twika malonja town tukamaki ya masoko maseo modern markets ni muonie tuina program yitu tuenda tukwasi ya MUEKE ndunyoni tuenda kila ndunyo tunena na dhosia mamboka alama dhosia malu na manyanya na mayu na mautu tavya mabata mo na tuiwa wo mono miaka 10 governors ele soko situ sili ondo silie kuto kaka modern markets ka ando maitu makone biashara mataudhinwa ni mundu na tumanenge empowerment besa se empowerment ila tukweta hustler fund tunevebye biashara mundu odhosi amboka alike ndukani mundu anduka alike wholesale tondu itwese ando makwata aware kubitia mabiashara ano manini 80% of the employment in this country siuma mabiashara manini ko tweke ukima mabiashara manini tumanebebye tutelesi ando maito na ile nyasa tuna mbodi ndeni wone na nyola wati Mheshimiwa Malombe pe kindo chawe toni Mheshimiwa MUEKE na ndiye nda nondo we bawe seithia ne twakikila na kwitha none na nyabo witina be allegation wa weta kana kabina ka utongo waku no walonga sia atandithia kuma tawo ni mobea MUEKE no kwika claims na allegations it is substantiated na it na facts wa mukolia ni mwaka wiva na oma kimeo meyo na oma umisiyoski ambako utavia ibinda ila try na kashifa ya bangitwe ne munyanya Mheshimiwa Gilu
nikana asovye siasa siake ba mwisho otherwise ithito ya kimia mundu andu ala maivu maende sia uyawonesa na tuimatethesia ukisa kuthia nema unika na nasioka kivilani ngase tukanenania namo nundu ndikwenda kuika sindu nyeni bangite leo makulia mo wendi woni chao tuvangie medwe mazingara mone maseo na tute kuika chochote wise kuthia balama umasi riziki nemaika kumia pe propaganda siendeswe na siendeswe ni apinzani ama kwa monze machona maendesia propaganda ni tonya kumatethesia kula kuya kunimakula lakini si matethesia nondo andu nimesi ugo. Okay. Na indi tutanamba kwende ya alamende ni wa nyumbeno na ingi nitwa kana tu ati emeo. Nene wasimu yevo na indi baicha kutheka na baicha kushagilia nondo nitwa isi ati emeo. Na indi tuyende ya Mheshimiwa Dr. Julius Makao Malombe. Microphone isiyo ku umekwate nesa wasenduku manesa ondo bailite. Mheshimiwa Jonathan Mueke nitwisi kana kithio ni kindu cha bata muno kwa tuelesie wasa kuwata governor wa county ya Kitui ukeka hata kuikithia kanani wa kwata kwoko maundu ma kithio cha mukamba ala tuona atene mabikie na usiokea na tuimatania. Culture ni kindu kia muhimu muno. Na ndeni ya serikali yitu tukethwa na ministry ya youth sports na culture itu isi twasubia culture yitu siana sito na esi kowe mekolwa wala maumite itu isi ona culture no utumandhe siana sito wea na ndo wala mende siya maundu ma culture kutukethwa na programs siya kuhakikisha tuinolwa wala tumie tambaye ya mukamba tukethwa na programs ya kuhakikisha ona siana sito siya ECDE ni siya somethwa culture yitu ya mukamba katu hakikisha heritage yitu ni ya thina mbe na siana sito na sikuwe ni mesi wala tumie tambaye ya mukamba. Mheshimiwa Malombe no nginya tukone ngoma nyona kukavikia na kuelezea yolo wa kithio cha mukamba nondo kithio cha mukamba undu vaile oyundi situ ikioliga osongoni mwingi kana ni chao kithio cha mukamba kiende na kuthea muno serikali ya kuya kaunti ya Kitui ikata kuigilia kithio ki echambata na kithio cha mukamba echekala vayolo mabuni ya Kenya. Twasia ula wati ya kithio chake usudu atuika ngombo wati ya kithio cha andwangi ba Kitui tukethia na muthenya ula tuwita Kitui Cultural Day na twaina huo ila na Ungavana yuma mosi ila ya ati ya Christmas twethwa na Cultural Day na tukini andu kuma i ward sionze C40 na machete kauchayo alama kuna mikanda alama uki alama kia nundu kaucha ni leu ni undu andu meke yangwa undu maina undu matwana na kiu tukaendesia munango nikana wise kwithia kithio kitu kina na ga lulumilia wizara ila na establish it ga mitungi ya wise ni aendesia chuna ngimanza maofisa alame kwenda kuendesia ti alame kwenda kumina nimubea. Mheshimiwa Jonathan Mueke kumana kana kuatenia na ripoti ya mwiki munene wa masabu ma serikali kana auditor general kwa ilungu ya miaka na mitipitu serikali ya kaunti ya Kitui ndithi twe ikwata ripoti nzio kumba kwa auditor general wasa kuwata governor wa kaunti ya Kitui tutabie ukeka tanika na kuikithia kana ilobia sia mwene ndi sina atumika nae
na bainethi wana ulusani serikali ya kaunti yako? Ngunena nandu na maungulia nikingumanda kivila kiki Ungavana ni matabasia andu make twi mena bahati tondu mena uthui mwingi ula tunengetwe ni Ngai. Keli tukwata silingi bilioni 12 kwambata kila mwaka kuma County Revenue Fund serikali inanene. Ukosa mbesa isu ni silingi bilioni 1 kila mwe. Na tukeka masabu maitu nesa ni silingi milioni 105 kila muthenya. Silingi milioni 105 kila muthenya. Andu maitu maina kiwu, andu maitu malelo ni mathuku, sibitali vaingwa ndawa, siana ni siolongwa skulu tondo wathi na wa fees, na siasioma siena wea mbesa isu sionthe siendako. Na itwithetwe na mangavanasi ele miaka 10 silingi milioni 105 kila muthenya. Ni mwese ni munini wa ngavana wa kaunti ya Nairobi. Budget yakwa ila ni anengetwe ni gavana wakwa Kidero, na ni mwi wa profile yakwa maundu ma malelo, maundu ma trade, maundu ma agriculture na maundu ma ICT na youth. Budget yakwa tamunini ya gavana ya silingi bilioni 12. Gavana ena budget ya silingi bilioni 18. Total budget bilioni 60. Mwai wa vandu MUEKE au wetwa nukwatiwe ni polisi atwa wakotini tondo wako ya mbesa sia mwenende. Na niumie Ilobi ka the only senior Nairobi leader utena ilanga na utena scandal. Kuwe o wa usube ya mbesa sia mwenende niwezi. Ni kuandika andu ala aseo maukuna kwa osu na kumekana namo madhukume utau micromanage. Ni kuhakikisha wina systems na processes kambesa sia enende sikae. Na mbesa sia mundusu wendie kwa ya mbesa sia mwenende umwete ya anti-corruption kadisia utausube ya mundu. Kwa tuenda kwa sia serikali ya MUEKE ya katatu ikedwa very transparent na ngete ula utwekania ni akwatie ngwende sia county ila nene dhiitu ya Kenya, ngwende sia budget tamunini wa governor wa Ilobi nene kusinda budget ya Kitui katu twae andu maitu mbe na tutumie mbesa situ kutethi andu maitu tweke kwikala twina ndha tukwatete silingi milioni 105 kila muthenya. Ni muvya Mheshimiwa Malombe ndeni wa serikali ulosani ni wo umina maundu maingi na gwi ulosani maendeleo maisa kuendea ni kwati ithio nthini twisikana vaibinda President Uhuru Kenyatta wisikana Kenya ni twasia silingi bilioni ile kila muthenya isu ni national kwa ni national indi twi nthini wa county na kwi andu amwe masia kana ulosani ona serikali cia county cia thewa ona woni no atheiye wesa ithia nthini wa serikali zitu ulosani ni wendeye muno na utumi muthuku wa mbesa cia mwenethi ukaigithia ta kana mundu asu ni wa mina molosani na mbesa cia mwenethi ni cia tumika nesa na mwenethi wa county ya Kitui au nika na mbesa ciake. Ulusani katika account na katika organization yoyote ulika munono kinza Mei wilika ethea ula munene wa serikali isu ni mulusani nyenda na ikibilani kunena nesa ulusani uyailio fa Jonathan ni wa weta Ilobi hii county si miongwe na mwanza tingelekanyo ya serikali yaende isunesa kumbone yaende isunesa munene wake ndethia na mathina alawithia na mokotini na kutu imio setangelekanyo ila kingi namba ili ni maofisa alame uthukumabu nomba kabethe me mawalanio pe na mawalanio mekalike ulusanini procurement yisiswe nondo ulusani mwingi ulikela katika procurement tenda kusi kunwa chenga na shindu ingi chike kwa sitali tekwekwa na munene wa county ate kwenda ulusani
na no kuona nianzia kwa kweli usalusani ukanyiva maofisa na mono twalite kumatwa training na kuma capacity kumanenge capacity tuikashie saa ingi ila yita wolusani withi wa ulusani ni mbesa ye nundo ona mathangu undu mayitwe sawa ku training na kunenge capacity maofisa ni kutonya kutethesia muno ulusani EACC yi mubango wa ku Thukumana county nikanae pulundishie maofisa ma county undu matonya kutsio ulusani undu matonya kwithwa na integrity na chunge kanundu nomba katu Thukumena andu maitu tumatethesie wise kwithia ulusani no kwa nundu waendea county na andu maitu maitetheka. Thank you. No sio Mheshimiwa Dr. Julius Makau Malombe. Ni twithitwe na serikali cia mutuo kwa ilungu ya miaka 10 na nituonete gavana ayuma obisini na bakoka gavana ungi na tukona kana be na project ina atitwe ni gavana na gavana ola wa assume office ailia kuendesha project yesu na thii ya faida kwa mwenende wasa kuwata gavana wa county ya Kitui ukeka hata nikata kuikithia project cionthe ila siendeye na sitona kutiwa itendelu ni siendeye kwa faida ya mwenende. Guliuni sio nundu besa ile itumika kuika miradi yoyote venga bano mwe kana ve ungula woka ni mbese sia mwenenzi na muradi usu ethia wa siswe nesa kuila yeto wa public participation ukikwa muradi usu ni walete kuendeshwa na ethia no wasiswa wina mweti kwa mwenenzi na alika miradi ila gavana ula wibo unaendesia nyendiuka jasia nivi buta yonze nundu batumikie mbesa cia mwenenzi tukasisia ni miradi iva inaivo inabikite ba ni batutonya kuendesia na ukethia be umweka neli tuusisia tukethia twaendesia nambe kwa kweli ateo asara ikulika kwa mwenenzi na bayuta ndithio kuoneka isu tukasisia tu mi review tusije kana no tuike kindu kingi twamiseo banja lakini tiulikana akili kana na mesili kana nomba kovute chochote kila kinekawa no lona hivyo nimobea. Mheshimiwa Mweke, milati ino si tha mbesa cia mwenendi na milati ino ya mbiu kwangelekanyo Mheshimiwa Dr. Makau Malombe we mulati wa mbese kuyangala kwa cia iko bali wa kwa mukawa ngale ko nisu indi mulati usu yaendea. Mheshimiwa Mweke ukaigithia hata kana kwithitwa na magavana eli Mheshimiwa Malombe na Mheshimiwa Charity Kaluki ngilo la wivo iyo ukaigithia hata milati na yivo ni yaendea na ni ya minwa na ni atethia mwenendi ula ungamie milati no ino si tha cia mbesa cia mwenendi ila uma cia koti. Tukamba kweka audit tondo ila mbesa tukatumia kumina miradi isu ni mbesa cia mwenenze ko tukamba kweka audit tusisie ni miradi sieva siende ni siekiwe public participation na sina faida wiva kwa mwenende nwetwesi ma governors methe wana interest sio the interest ya mwenende we ma governors menda kwa kasindu mbingi monopio titondo ni makwenda kwete maendeleo ka andu ala makwake ya sindu isu ni manenda sindu isu lakini manenda kwa kasindu isu mbingi kana contractors anini mafaidike na no uthi wike audit na katika accounting tukiita cost benefit analysis na ukwasia onatua nenge muradi uno mbesa wingi vete hata wika atethia mundu na wika ete faida muradi usu tangavana ndukethwa kwika decision nzeo kuendea na muradi usu lakini ukethia muradi gavana atia wina faida kwa mwenende na no u continue ku invest mbesa ingi cia mwenende thine ya muradi usu by all standards ningeendea na muradi usu
vala tuenda na tukuna sindu nae ni tuenda tukwasia tuenda kwa kasindu kana andu anini ma benefit ka ithwe tandu ala mena ivila ma benefit isu nisio andu angi moka makwasia kindu kino kina faida kwa mwenende wa kawaida na maole ya kuendea nacho. Mheshimiwa Mweke, tio ndini wa maondo ma governance pe kindu kitu apendi ni policies na kwangelekanya kwa oyuve na like Kitui climate change policy na gender policy na kati wa ingi bingi ukaigithi hata kana policies taino nisiavikia na kwithi wa si enactment na nisia thukumithua undu violate policies si there was ya serikali imwe si there were continuous na sio adoptiwa na serikali la sio kite kuila policies sivo ingi no ko review tondo ndo kwenda na policy ndoku o review na ila nzio kwenda na sio na usio kanikyo kitumi kila governor ethe wana mwanya wa kuthiuka na also hivi akiendoketa wa CIDP County Integrated Development Plan uthioka ukulia enende ni chao makwenda kama isha moma dhinambe no with the Governor Malombe CIDP yake 2013 na nda implement tondo ni wasi abano ve policies yake nda implement you ngoka 10 years later ngasisi ya policy yesu sindu sithi wasi a change mono kila andu manenda 2013 no kwitho wati kila mundu akwenda 2022 ku usenzi ya policy yesu kulingana na maundu ma oyu nikyo kitumito kwasia twenda usisi ya future ya andu maitu na tuodhu kuma andu maitu kulingana na kila makwenda twekathi kwasia andu maenda mkate na umanenge mavia hekae ku policies isu as long as they are relevant na no sitevi andu maitu by all means by all standards tukiendea na policies isu movia na nina wetwa bano o maundu ma governance about ola wa imunene wakwa Dr. Kidero. Dr. Kidero ndakwitya KIVILA cha Ungavana county ya Kitui. Ku tafadhali twekamuliche debate ne. Na kwa nina sobea budget tamunini wa Ungavana tondo nyai na ninga wawea ninga wana wakwa tondo aina imani na kwa pio. Na ila mbesa sia kwa sionthe ni asobe lobi mwai wa bando gwetwa na maundu ma ulo. Okay. Nimovea. Thank you. Mheshimiwa Dr. Julius Makao Malombe. Vaumbe nini waisie kana policies siethu kuma. Wasa kuwata governor wa county ya Kitui imwe katika policies ino ipendete ukeka na atanasio. Viani vale kiekana na isi policy yetu kuma ndi nasio. Itie kwa zi policies ya sovwa nomba kasi manzi ondu si utekeleza. Ondu si kuimplementewa. Hii policy wa mesovya hii yoka iitethia na Kenya hii policy mbingi si ukwata kito nondo si implementiwe ku policies ya kwa na sovya ni na ofisi mbingi ila na ofisi inoka na mikakati na mawalanio ma kuitekeleza yuta buba kulwa uho wa climate change. Climate change nitokie twekea policy ya kuvanda miti na toka twekea policy ya kuvanda miti kila sukulu misi kushimani nikana tuikava eseove toka na policy ya kithanga vichekwe koso ovyovo sand management policy toka na policy ya maka chako management policy pato kwasia management ni kumaanisia twamba kwasia kithanga thikikata bawe twamba kwasia makameka kati meka sewewe kila woka ni tutonyo soviata nikana tuikana ngenzi yitu tuithenela ita sustainable utilization kana utumi wa rasilimali na resources yitu nansia tuteuminia alamesi ya wauni. Thank you. Tuwa kwa Mheshimiwa Dr. Malombe.
ngiwa ya public participation kukonya mwene ndini wa maondo alova ni kwika aingi ni makodha kwikomelati mata konyete mwene na public participation ndini wakati bakaitu ka ngilile na 10 ndini wa serikali ya kukethiwa mwene ndi wa kaunti ya Kitui akaunuva utuike we governor ukaikithia takanani wa viki ya mwene ndi wonde wa ward si miongo ina kaunti ya Kitui wa mukonia ndini wa mivango ya kwilo vangite kwika mradi wowote ulawi tekelezwa ni gavana nombaka Trump na public participation nundu katiba nikaeletie nesa kana mwenenzi alite kunewa mwanya anyuve sindu ila itonya kumutere tila mutongoi kana atongoi ile tukwena na mwenenzi dana kudwa na tuika sindu situ kila ni kani nge ikisha kana kila ward ni twethiwa na public participation forum na katika kila ward villages ila si katika ward sionzeni sioka bandu bamwe ni kana andu makulwi nundu tukasia nitukuika public participation kila village tabaki 274 villages na tukaweka miradi mingi tukaweka policy mingi tukaweka legislation mingi wisakwithia tuambia public participation January mpaka December na tukwithia tuitethia mwenenzi nomba katuithie na policy zio na mawoni ala maumwani mwenenzi gake kishabe report yauma na tuisovye policy kana muradi mawoni asu ni twameke ya maanani ndu binda yengi enenzi manenga na mawoni na mekipuzo amelea kuikiwa katika document ila tusivasia. Thank you. Mheshimiwa Jonathan Mweke ene ndini mailite ukonwa ndini wa process sia maundu alame utwaiwa ni county government wasa kuwata governor wena mubango mo wa kuikithia kana mwene ndini wa konwa tiyambe ya kuma balabe wala ni wa budget na kile kwika kuthi kubika maendeleo isione sia ndoani weosu ona no ntwambe tene na nite KIVILA ni ila nioni andu makitui mauthina undu mathinite tondo wa utongo imuthuku na ni asia ekeni ambe kweka kwaka kundu kungi kwitwa ilobi ni uke kwaka musie ni ambe na public participation ngotumia resources yakwa twendie twakomana na tongo ele kuma kila sublocation sionde mana nyanya miongo kenda na kenda mana atatu miongo kenda na kenda 399 twasioka tweta ward leaders miongo ele kuma kila ward ni kalete ndi na kalamu ngwandika kila ndu makwenda tondu nienda kwitya KIVILA kino kia Ungavana ni na kitumi cha utethi andu maitu matwa maisha mombe nekyo kitumi nio kiena manifesto yakwa ya keiwo ya malelo maundu ma uiti maundu ma kwethwa na scholarship program kasi na sito siekwe kolongwa school kila ibinda tondu wathi na wa fees maundu ma umanthe asiana sito where siamina usoma siakwata ma degree ma certificate na ma diploma kuni tuambie public participation tondu kamutongo idotonya kuika sindo ila mundula o muthukuma atakwenda yu tuosa KIVILA kino cha Ungavana na ninesi andu makitui ni mautunengecho tukambia kuvalidate sindo isu na tukwekia sindo isu sio then ya policy document ila tukuita CIDP County Integrated Development Plan na kila mwaka tosovya ADP Annual Development Plan tuthi tukuli andu maitu sindu ino munaisi mukwenda miaka 5 no musienda katweke validation tuhakikishe kila silingi ya county yitu ya Kitui ni athukuma mwenende undu yaele kuthukuma mwenende. Mheshimiwa Mweke tuo kwaku maundu meongonia donors kana kumanda ndukuma vayanza kwa kaunti ya Kitui na kwikithia kana ni matede cia ndini wa maundu kana kwete maendeleo ndini wa kaunti ya Kitui na kukelia mwene ndi kwina muvango iva yulu wake sana
kumanda investors moke kuinvest kuno Kitui nini nenio ubo wa udhuyola twina wo no tumandhe andu moke bano matumeke thanga de kitu make mitambo ka factory cia glass cia nasito sikwate wea tuthi tumandhe Dangote ula wavuthie na athi Tanzania oke kwaka mutambo wake wa simiti bano kanziko ve mundu nasoma nake kwitwa Benson Data wa Savana Cement anenda koka serikali ino twinayo ya Kitui nake alongwa etele ni kwate KIVILA ka oke tuswevye mwingi ithiwe economic zone yake tuswevye simiti koya metayari koka andu ma Savana Cement twete ma investors mauswevya sioma moke kutumia iron ore yitu twake mitambo katutetheke na twete ma NGOs moke bano kama invest na makune wea kuno na mauku na sindu sio cia uthethe cia enethe maitu lakini andu asu monthe moka Kitui kethea twina infrastructure nzeo mundu ndatonya kuka kuno Kitui kwaka mutambo wake kethea twina sitima twina kiwu vai bandu ciana cio citonya kuthi skulu malelo ni mathuku kutwamba uswevia ila Twitter an enabling environment for people to do business to attract my investors number 1 number 2 ne maundu ma ulusani ne twisi my investors moka bandu metas wa mbesa ta kickback kethia no kwenda kuka kuna biashara kuno Kitui nenge okaindu kanini kangu nenge mwanya sindu isu nisio si utume cia muno na niko kitumi mukuona my investors ona alama bajaba alama mbeye Kitui maize millers monde ne mavuthie lakini kwa timu no allegation mheshimiwa no ni neno about lekyo kitumi kuitwa pesa Kitui county kumania siawa yana town yilio tondo twa invest kuhakikisha ni twaswevia environment kuwe rastas te allegation kethia we mwana biashara na nuku kabano kuna biashara Kitui na ukwethia environment ndoku ya uko na biashara ukajua pesa yaku vandu vangi ndio ndikweka allegation ni nena economics na ndikila vandu we mukuni wa biashara wenda kukuna biashara vala wisi wena evuso ya usaidia pesa because the whole essence of business is to maximize profit you ambea kulunji andwe makoka vano hata kukuna biashara kutuenda kwikia environment nzeo na kumanda andu infrastructure nzeo ka to attract my investors asu moke kindu tunengetwe mono ningei ne area of land 30,000 square kilometers. Thank you so much Mheshimiwa MUEKE. Mheshimiwa Dr. Julius MALOMBE. Keka kimanza kila serikali ya mtu huko ibadhi ya wani serikali nene wena mubango maoyulu wa kweka maendeleo ndini wa kaunti ya Kitui wabikia kosa kuwata governor. Kindu kila tuitumia hii nene kweka maendeleo kaunti ni ya Kitui ni mbese ila shuma national government sita wa equitable share nundu ona kotula umansiona andwala meva Kitui VAT income tax wonze wenda okinando nikimwe na nivoba kuma ila bilioni 12 ila shuka oyu umundi ko muno muno tukatumia aju kila kingi ni ithi kosania ushuru dikwenda kukengana nundu wi mutongoi wethia winena sindu cia kutanithia andu ila ito populism walika KIVILA ni ona vaiva ndo amba kuthi nundu sindu ila unathana ciisa kuteleseka ku tukethia tukutonyo kwata mbesa kuma kula kwi sindu ila sikuikika katika Kitui lakini tutekuivithia andu mbesa mbingi nundu andwala makwata mawia ni matonya kwithia machumia makiva income tax na maiva income tax kana VAT isu tuciokia hii mbingangi onawigwa Dr. Julius MALOMBE ni enda kukulie kulio tawai governor wa county ya Kitui kwa ibinda yimwe county ya Kitui ikwata revenue ya mbesa siyanata kwa mwai
oyu ikwata oyu the governor ikwata 300 million 350 ila na hivyo twakwata over 500 million na wasisia record situ ni very clear nisio twakwata na isu tuongelania na ila tuumasia national government ukitha kwithia no twike maendeleo ala twekie wasisia miradi ila twekie ba ikutethia andu nitweki ila singili umwe na miongo 33 ya ECD isomea siana na tweki ya desk na twaandika aliuma ECD twaika onde yambe kwiko isu yumanie na mbese isu imwe twakolana cia bingangi na nikwithia nitwekite mikakati ulusani uyaivo nundu besa mbingi siu ya ulusanini alame kosania mekwe kia kinanduni cha county mekia mebukoni kwa na nina isi kumino ulusani nombaka mutongoi ulo tongoi eti nombaka ona ni vayulusani andu mala mekunzi mona ula wiyulu niwe ukwithia aichangia ulusani usu uyamba kuthala. Mheshimiwa Mweke nende tulikingeoya maundu meo konya usese niona masama itu na masembete muno usese ni kindu cha bata muno na thini wa account ya Kitui kwisio imwe maundu ma usese kana kwithite no vungulu wa usese twene ya kwangeleka ni Kitui South netuonete mathina asu ngaliko ya Kitui East na kungi county ya Kitui kwithite na vungulu wa mbugu serikali ya kukethwa ukanyuvone mwenende wa Kitui kutuka governor ikaikeithia ata enende ni masoveka undivided. Maundu ma security ni maundu ma national government, lakini governor lazima akwatianie na security agencies ma county ino bala tuendie nae tama governor na tafadhali rastas ndukasie ni allegation bala tuenda ni nena okwa jumlia obanini mheshimiwa ni wetakana kwasianganya ni wokie na etwa pesa nimewa nimovya mono kwa clarification isu twenda kwithwa na utongwe wa winyevyo wala tukuna sindo nae nitukuka tuneve mamuno na tukwasi atuithukuma na andu angi itho ila tunathukuma ilobi county commissioner witu na regional commissioner tunamwita co governor twina ina unene tukwasia ni munene muno ena asomie muno andu ano ni andu anini ndie kwatiane anamo ekae kuna ngathukuma nesa teamwork na security organs sionthe sivano county commissioner county commander county prisons county security county national intelligence county nyaweta prisons sionthe nithukume na security agencies isu katumine maundu ma security nesa ingi ni kukwatiania na governors angi tuthi tukwatiania na ola kethe wa governor wa Tana River kethe atu na problem na mpaka wa Tana River na mpaka wa Kitui tukwatiania security agents ano tukwasi tuthukuma imwe na tukwasi tuthikuatiania na governor wa county ila ingi kuni kindu kia teamwork na tekwasi we munene mono ndutheya unene na ngwangi ya mwisio ni kukwatiania na atongoi ala onthe anyube county yetu ya Kitui kwina governor kwina senator kwina women rep ma MP na ma MCAs itukasaidia kindu kita wa Kitui leadership team twina leader of majority leader of minority speaker mabunge monthe nyanya na angi mena county seats ona kethia manyuviwe na chama kiva tuthukume emwe tatongoi ma Kitui kuhakikisha Kitui kitu kina muwo na ito kuna sindo sito nesa ni mobea muno mheshimiwa Mweke. Mheshimiwa Dr. Julius Malombe ni kana tuikiithia kana andu maitu nemekala na muwo kuoya mwingia yulu Kitui cha umiloni wa suwa undu umwe na Kitui South wena mubango mwao wapikia kusakua cha governor umwe ni kwithiwa along border yitu na Tana River nundu wasisia border yitu ni Tana River ndu magarisa tuiva kene wauma ukasi wathi bandu vetu akatumba ulika Tana River ngahakikishia wisi kwithia nitwethwa na cut line ni wenge
wa mita ta 50 kana 100 na katika wengi usitu hii tema lelu nikana polisi na security agencies wise kwithia NIMO patrol na katika ward ila si mipakani kwambia kanzi kusimisi mudha o chama tu kuthi endauma lalani nu kuthi ngune kuthi gomeni kuthi kubika sikuru nondo twabika sikuru ni woto enda mpaka kaningo mwisho wa ipala kwithio insecurity katika ward isu sionze nitwatetheanisia na national government tuchaka police post ithita serikali ya county tuchaka inyumba tuimeki ya malelu nundu uyawa malelu katika county ni witu na tuimeki ya onetheani solar lights kana tuchete electricity na tuchete transformer tuimaye ya na mama chandika askali na makithi wanamena ngali na MEYUMILITYE na ila na governor vangosu twaitwambia twakomana bana county security committee na tuikochea nye nola wa county commission na twamba kwikia malelu kumba mudha kuiko na kolit ni lelu tweke yene kana patrol yikawe na yatethesia muno kumina kuma engamba kuiva ndveta wa kandolengo 120 kilometers pau vile tweke ya lelu na nondo wa patrol sila siedhia wani polisi nondo they could do it faster na menangali vaso vanga kila kingi ve national police reservice itwali tekwithia ethianga likwe yame na mabuti ona maitumia ona mabuti na tukasisia na nina itiu tukasisia ndo metetheka o kila moi nundu nimeutethia andu maitu wisethia mayowa na sanda. Mheshimiwa Makao Malombe twende na kumina unena ni wa muthenyani wa umuthi kwi mwene nthi ukukulia Mheshimiwa Malombe ai governor wa Mbeya wa kaunti ya Kitui kwa ilungu ya miaka 5 na yuno siokie ingi ni chao kiu uteani sevindesu ya miaka 5 ukwenda kuyanisha uyu ni mubea kwi miradi imwe twatiye itatelekeswe itanamba kwikika na ingavana wa Mbeya wethi yevatekindu na yu miaka iliu ya mini wengi kia structures na systems na kacha ite olusani tuweke yabau atuweka miradi mbingi miradi ingili 5 maneli na miongo kenda na ili na weta ECD class undu tuwaki yesingi vete na niso meandu ti miradi ya ikwekwa undu nonewa my colleague baja siya miradi mbingi tuweka with the public participation na nitedha siandu na kwa huu na sioka miradi ila naendesha na itathela a good example ni the Kitui County Teaching na Referral Hospital ila yivaya katika compound ingalikwea governor lawo kienda endesha isu nimwe Kitui Resource Center ila yivaya manyanyoni yalite kwithia ina capacity yandu gilile na maana 5 na kwi miradi ingi mobisi ma ward administrators na angi mengi isunga mina na nina weta ba kana nyendi ukanipuze na njasha miradi na ambiwe ni governor lawoki na uma angagami petaute nundu mbese ile tumikite cia mwenenzi na miradi isungiendesi na njambi ya miradi ingi kupitila public participation na tuisolve ya CIDP County Integrated Development Plan ya miaka 5 na andumakwa na tukiende Thank you so much. Ndateka nisiathela Mheshimiwa Jonathan MUEKE ni chao kila ukwatha ene nthi ma Kitui ukameka wabikiana usakuwa ta governor ubathukanu na ala methitwe me magavana kwa ilungu ya miaka 10 ni kweka miradi la si utethia andu na no wake sindu mbingi lakini sindu isu sikalea kwithwa sustainable andu maitu undu makwasia menda maisha maseo menda usomethia ciana cio menda kuya na menda kwithwa na riziki kame yake na make future ya ciana cio ingo tabia kwangelekanyo
Dr. Malombe ni wawe tavano anekie miradi karibu ngili ndandatu isawa itukwitikila miradi isu siathethe isi andu ata ingui technical vanini kana ando maitu makwatienesa ni point ya muhimu mono. 2017 tumina tam ya gavana wa Mbe Dr. Julius Malombe. World Bank ne yumisie economic indicators siya counties sionde. Kitui gross county product yani kuona niya ondo tuende ya kiuchumi na kethe andu mena mbesa mubukone ya Kitui yae anda ngili miongo 5. National average ya ngeye ngili yana twae number 44 out of 47. Tuoka tuwa sisia GCP growth, gross county product growth. Average ya national ya 5.6%. Ondo tu kwende ya kiuchumi Kitui ya under 3% ya county average. Kwethwa na indicator ingi yekuitwa contribution of GCP to the national GDP. Ta county ya Kitui tukwata mbesa ino sionthe kuma equitable fund ni chao tutunga kwa national government. Twae second last. Tuina 1.4% of 1.4% of input into the gross domestic product. Gomina, yes. Tukwasia productivity. Tuasia 2017 kila mundu Kitui akwata musala wa ngilinya, musala wa yana na 68 kila muthenya. Twena miradi 6,000. Esu ni kuona ni ya kiuchumi wewa ndo tuwavitisie pio. Kuko sunge kulio yaku tukeka miradi ila sikatevya enendi maitu twende sina biashara mo okay. Na tukwatianie na national average na tu reduce poverty average ito kuma 60% to national average ya 40%. That is how you measure development. Tenene kie miradi mbingi mono ekai ado mateve kie ata ikuli ya muthia twimina mheshimiwa MUEKE niyo kwa kunikenda tuthi kwa mheshimiwa Malombe maundu o ndetwanena na to ithio ndeto associate na theme ni maundu ma muvuo kwikithia kana usakwani witu ni wethwa wa muvuo na twinethwa na maundu ala matema sio ungamete vau no kwikithia mwene ndi wa county ya Kitui na Kenya yonthe kana uketikila mausungio ma usakwani munene ukite matuko kenda mwai wa nyanya. Siasa sito sithi wasia muvuo ni kuatia itukinyete kila kona ya kaunti ito ya Kitui. Na mwai wa MUEKE akumangana authi na ubungu kakivuthia kana kao twenda tuta sera sito niki tukeka ando ma Kitui katwake maisha mo katwake kaunti ito ya Kitui katwake future ya siana sito niko kitumi to kwasia ni sasia kwaka tondo itwa noye ukengwa itwa noye kuneve wa muono na kulea kuthengiania na mwenende wa kawaida yu tuenda kwa kaunti hito ya Kitui kunienda kwasia matokeo yonthe akunima kura undu makasia niona sindu sina vinesa na niona uchaguzi wina kunwa nesa ningathi kotini na kila koti kikaamua ningeti kila okay. Lakini ndikaambe sia kao sia kuikanisia mavia tondo maundu mena thinesa lakini ni asia tuika vikavo tondo nitukosa KIVILA kino. Asante. Thank you. Dr. Julius Makao Malombe. Itina wakwitha twane na nisiaba yulu wa maundu ala tu mukwenda kwika mwasa kuwa kwa mwene ndi wa county ya Kitui. Uwoni kana governor aketha ye umwe uloka sakuwa ni enende ma county ya Kitui. Kwe umundi na unje ba uunje no kwikithisia kila mwene ndi wa Kenya na mundu wonde wa county ya Kitui kana uketikilana na mausungio mausa kuwa ni munene. Betekilienda na songe kulio yu yowete kana utumione
Jonathan ni waweta kana nitweka miradi mingi itumasia report kila ward tuchumia report miradi ila yekiwe katika ward ino nino yitethi andu mano ndumuna imbesa siana ndumuna ukisa kwethia be transparency na accountability ilobi palawai yai opaqueness na kindu kiteo manyika sindu imwe figures waweta ba na terminology watu miabasi economics ni imaginary anda ambao tutabia report isu ni World Bank mwaka wiva na so forth na yu trikatumie airtime ila tuinayo kuka kunena sindu ite sasa yingete kila uchaguzi matokeo ala meuma yengete kila nundu niwo withia wi waamuzi wa andu maitu maketui ni mubea naindi atongoi maitu ni muvea muno nondu wa mwanya wenyu mbasa maitu ni mavikia na gutonya Erastus ni nawe twa kwa sekunde 3 ona timu miongo 3 ona timu miongo 3 miongo ile report isu Dr. Julius Malombe ni report ya 2017 ya World Bank na one ninga release figures isu cionthe kana mumanye ndino kavano kukenga andu makwa nio kavano kwasia tutethia andu makwa ni report ya World Bank ye katika public domain na ni na hii report ninga make ya yonthe ndine ya social media handles yakwa one katuone miaka yitu ya devolution kula yenda okay kuningo release te imaginary inga moto measi ndo isu cionthe one no wale de kuridisia ilobi ni muvea muno okay nienda tumine kwana ya nienda audience ningo release ya ilobi na miaka ingi onze ingo release ya ilobi 2017 dizeka na report ya kumwa 2017 na 2020. Thank you so much. Tuitikilie tafadhali tudunge program kwa askofu. Thank you so much. Naindi ni unena ni olawete we ninyi Erastus kithuku mo kuma Motongwe TV na Motongwe FM na munyanya wa Nyeneta wa Debra Mwanya Radio Thome Catholic Diocese ya Kitui titungea Bishop